kuki chapa haugo haukip haiba kuki gi brother asina video se aina video ma thagati ngarang maduda ma reply pile ko hadau se kuki gi umbrella da yawba group amani ba adi kuki haiba siga mayam type leire aduga hadau su amani ba khangi ba ado hari ba se gi mathakta mana mukari hari kuki tangkul layar kaina tangkul layar se hai nuko hai nai se nang khangna hai jaroi ba aina tangkul layar hai ru jaroi ba kanano layar se ado mayam na khangya reply se hajra taminasi mayam adum mayam comment da hai biramo. Good afternoon mayam. Nasi siya mo ka ay video ama mo thagat sage madudi nahan ay na thagat kiba video aduda kuki chapa gogaw haukip haiba youtuber kuki gi youtuber man video reply tawra pa ingona kuki se tongan da mo haya thado ga kuki se na khangdadi ay haibi ba thado ga kuki se amane ba thado haiba se kuki manungda tribe mayam leba tribe se ko adu tribes kuki manungda tribe yam leye adu manungda thado se tribe amane ba ko sise khang hana ai se thado tribe ne ba ai se kuki ne ba sise aduga mathang nang gi wangang do ina tabra thado gi pastor sing se kuki koina hat le ai nang na wangang ba ko kani gi koina gi mi ko sabu hatani jadu na hatani ne proof ya me ba proof su piba me ba ina Dege ko noi masen hairage noi masen nokoi kadigi hati nai ko noi masen asin nongai na bale ngoni na nongai na bale ba duna bu noi masen hatna rini noina amana tabuda amana yaning ba abe ta di puna tabani hana tabani magi thumbnail magi description power reply to tangkul liar haina haiba yamna nokningra mana haise aise tangkul ne sine tangkul naga ne sine oi haining ba haise no adu budi do kai deba adu aina haining ise moi se state sida leiriba naga singki kana jati lei naga haiba community sida karam tribe lei haiba pa thang deba yes naga gi population 7 to 8 lakhs lei sida tangkul na above approximately 2 lakhs lei Zelengrong singa more than 3 lakhs lei naga gi population manipur gi waina don't underestimate the power of Zelengrong gi community sing se manipur gi district ayam pada lei na mainly Tamengrong Nonne Surasampur Kangpokpi Imphal East Imphal West Taubal Bisnupur don't lei bene don't underestimate the power of Zelengrong senapati don't lei bene lei trise ukrul ga sandel da katane Zelengrong lei trise hojiki gogaw haukip hair banupa sina haining ise thado aduga kuki haiba se chak manai hena haiba khangi I know that aina hai ki budo thado na taba kuki haina hanjan aina pan ki budo intentional never entabra I know the difference I know thado and kuki is a same tribe speaking the same language but the only difference is ideological difference thado the identity that chakning ba for example hat ki ba pastor homdo aduga Michael Lamjathang makoi sina kuki gi terrorist singi makhada makoi gi lining gre haiba gi ko separatist sing ne ba kuki gi umbrella dagi kuki gi propaganda sing dagi separate oina thorak pa kangbu ne ba thadau haina identify to ba sing se thadau haiba se tribe maming ne thadau gi makhada kana lei hokip gen silho lovum khongsai myam lei loina khange nang na haining isidi aingon da apang basi bane ba thado haiba kuki haiba se sap mane nang na hairi do khangda bagini nang bahap na sagalaga pangangang nu khangda di asine ba mana haining ise khange loina khange khangri di noine ba ai so aingon da so amuka tangkhul haina amuka haibi rene tangkhul khataro manipur ginaga da leiri se adu so khangde ba noi di tangkhul aidi loire nakoi gi kokta tangkhul nataba Zelengrong kana labra kayam labra kadai Tamengrong district da kana jati na panbra Sandel district da kana na panbra Senapati district da kari tribe na panbra ukru da panbra khang de ba no foreigner ni na ayam ba state gi demography te amata khang de ba Google hokip na hai rise hojike thado pastor hat ki bodo ZUF na ne hai ba gi proof lei hai magi video da proof lei di putor aduna screen bu da nangi proof to karino adu yengninge ba
proof lay hay pudi puthorapte proof lay di manipur police da central force sinaru rodana proof lay hay ne man hay se pudi puthok proof do trust me bro gi proof ro aina kuki terrorist na hat ne thado pastor homdo haina hai ki bedudi facts findings matung ina hai bane ba situation matung ina maram de jeri web singna I am singna naga singna ha ni ngai di maram leite ba moibu ha ni ngai di kanada maram lei kuki terrorist singa lei ba ai bade kuki gi separatist group oi bagi hauji thado pastor homdo moi gi nampu sason military coup gi makhada leining kre habi thorak bagi hat bane ba asi logical oidra facts finding torga hai bane ba aina hai bade situation matung ina hekta moral sini na pangsi si banate ba mayam na khangi pot ne ba masi se proof leitraga su kuki singse mogi terrorist sing da militant sing da yamna pam da basu yamna leikre ba hojise adu hai dok pangam da ba phung dok pangam da ba moi makhoi mayok ta to bangam da ba hekta ka ha pa tu ka to banina hek ngang ba hojik michael lam da thang na imphal da leiri se amutang kuki gi area da thajan se ba adu da khangani michael lam da thang koi ga thabak tawmin na ba ne ba hojik pastor room thang sikho hai ba do rebrand do Michael lam da thang koi ga tabak tawmin na ba mi sing ne ba thadau gi association separatist group ne ba adu Michael lam da thang kuki gi area da amtang thajan se ba adu da khangani kana na hat pra hai ba do litan gi incident da gi hauna ngasi pau till that kuki gi terrorist singa hat ki ba masing se ai gi count 16 to 17 yorani uri tha ama ani gi manung si da ko yamna hat se moina 6 hostages later thado pastor ahum leire aduga lol boy wifi hybrid aduda ahum leire pongring long gi villager ama hat kre siru naga ama hat kre tm ka som gi mapa tangkhul naga mapa laying basa da mi ani hat terrorist kuki terrorist ing ambush tor ha ki bro gari manung no make up salaga adu leire truck driver west bengal gi mayang masa ama hat kre kari no to ri se mi je pang hat ta ha leire ba no gi jati se minung si kak pok tabra hai benida mioi bagi minung si amata pok tabra hai benida aduga noi praja singa moi bu amuk support tawri ne luri bade hojik naga mayam siri se kari gi no hai ta gadi ai khoi di hojik se underground involved tawde ba hojik gi lan se hojik phau gi oina underground involved tawde ba NNCN oiro ZWF oiro underground involved tawde ba village defense force nga kun nga jar ga lai jaba nga tane ba uki gi dik kari tawi moi terrorist faction kuntra leiba sing do loina well equipped han torga leibne ba predators ne ba moi se kadai da mi to khai ta na leibra kana ha pe abra low da jungle da lumma chatlaga natraga ambush torga lambi da sophisticated weapon pairga adu gi hojik power naga sing se mi am sirga leibne ba ekhoina hawrapa matam de 1990s gi matam do ning sang don't wake the sleeping lion haido adu oigene naga singde hostes leiba mayam do muk thadokre UNC na thadokane amarom da harde yamna plus point leibne ko UNC bu so loina sai gum se miyam mamang da world gi mamang da ko se savages nate ko se mi hat panate ko se civilians hat zati nate haiba message asok ba ama pi gre naga singa ko Christian lining gi dignity nga pa Christian lining gi ethics at community ni haiba gi message asok ba pi gre ba we have given a chance for peace asida fawba noina lan muk tawra adi khangre ko ngaran su tawre ma leng mai khunda amuka nomai ka pala la iba noi gi mi thadok gi ka pala ini ba noi gi se noi gi hostages do thadok ki bagi ka pala ini ba we have given a chance for peace but still then you retaliate kari hai ru do no komna anil zeleng rong mai nan hung kai kho zeleng rong mai puipu kaina sai su mai ko ai na dilong ni salong ni mi tho mi tong video ai na ka siap na ba mi share solo sum ni to na ka khan eta share solo po mai goi na tan di mi ko dil lo ko ani wai zeleng rong mai na ga mi lat ma ge sa mi the ta ba to media zuk mai ga ko na media to ri hai pai na tan na su na ba me ko pi jang na media amai pon na ri su ta ma media ko ni su man nu ma ge to lung ko ai na atong thai mi long ko sa na ba mi to ne satwan sari mai nai puni allow ti na the thai ti ma na the na ko lo po sam sai lo mai goi na mai ta twen ko the